ti chuan tun lai hian thil pakhat viral le chiam mai oma chu hei papuya chu tu nge ani kan ti chuanin Mizoram actor lar mai film chan thiam mai papuya ni hi alara hi a chuai tak theilova idea tra film chan thiam poka ti chuan papuya khanin nupui aru nge moni mei che pakhat emai ne khanin boruak an ron nei deuh hatta khang tiang vela kha ania tun lai chu papuya te papuya nupui nei le nei lo chungchanga hianin in hnialna atam mai papuya te chungchang kan soidon chuanin doctrine kha soilan kha ngai tlat mai ni ke hi doctrine lampang soi tur hianin heng tiang lampang doctrine soi tur hi chuanin ka in thla hrung deuh thina nuam hi ka ti chia lo chan chu nge ko ran te hi pathianin adin ani awang hianin aza om hi ka ti tlat mai ma se soi atam lutuka papuya nupui nei chungchang hen soi luklaka kha anasal tukta ni chu social media sai thang lutila ko ran lampang hoi zonga soi comments tam tak om boka khang tiang vel khan ni awang khanin papui te in kara in mangai na lo pianga hi ke chuan kalom pui maya an manin mangai kha chuanin ange Mizoram mi puite po khan kan pom dam sak thiam kha poimo donin ka hria ti chuan papui te chungchang ni sin kan soyang khan papui te chungchang kan soidon chuanin doctrine apum pui chung zong va hai si lovin engting kan soyang apum pui tuam tu a hamda chau kha kan va hai thlerang voin tan chuan achan chu doctrine soi tur chuan thil sensitive lutuk mai ani wang hianin apum pui chung zong va hai chuak tur kha chuanin a soi chi vak lovin ka hria apum pui tuam tu a hamda te chau kha kan ti thlerang voina tan chuanin le ti chuanin han soi ngal don taila poina lut ngal don taila Mizoram ko ran sang te hianin nupui pasal in naina marriage chungchanga hianin in kai hruaina constitution rules kan nei sang thewani tila kan soi su lutuk lo mai thai ti chuanin pakhat na chuan thurin in an lo na hi poimo lutuk ta ni chu thurin in an lo na doctrine in an lo na hi poimo lutuka ko ran tam tak chuanin thurin doctrine von len big an neya entirnan baptisma chungchang apon ita sela in clear ran na baptisma chungchang soi chuanin in clear ran na kha lo piang ngal zat zelani kan tha thiam ngal vekin arinoma ti chuan doctrine in anglo nupui pasal in nei na konga hianin harsat na lian ber chu baptisma hiani tekhinana UPC le press khalo nei don ta sela an mani pani tlangwala le nulai ta kha chu ain mangai lutuk ma se a phe na khanin thil tam takomani chuta chuanin doctrine in anglo nupui pasal nei na konga harsat na big problem kan tiang chu khang tiang om thina chu baptisma kha ni tlat ta ni chu an soi chho zelang ko ran dang Presbyterian te BCM le ko ran sang salvation le ko ran dang te po khani ta sela mi in nupui pasalan nei don chuan UPC chuanin apik takin UPC chuanin baptisma channon rebaptism an phut non tlat thina ni khalaya kha nia tuna papui te problem ba chi po kha papui te problem po kha aniem ni lovem chu ka hello ma se social media an soi kalmanga hianin rebaptism kha papuin UPC nula a mangai ber mai anei don ta ka chuan nei don mai thaya nei lo mai thai boka lo nei don ta ang ni ta sila papuya hianin UPC chuanin baptisma channon kha an phutlata chu rebaptism anti ta ni kha papuin na chan lo chuan in nei na kha kal lo mai thai tlong tak chona kal lo mai thai a hriat lo zel din na zel ani voina kan video chu zel din na zel khania ani ang ti kha ka soilem lo wani zel din na zel kha ani ta ti chuanin ko ran dang hi chuanin voi khat baptisma kan chan hi kan pom tlang pui thin ta ni press te BCM te le ko ran dang heta longlai district lama chuan LEK BK kan ti ta Lairam Isur Krista Baptist ko ran te nen hianin Baptist te Presbyterian te LEK BK te hu chuanin voi khat kanin nim phum to chuan baptisma kan chon to chuanin kha atoke kan ti thin ta ni ma se UPC lampang chuan nupui pasal in nei na konga UPC nula emo tlangwalian mo in
ko ran dang doctrine dang nupui pasalan va nei don chuan UPC dana chuan baptisma channon rebaptism akha an nge thin ta ni halai vel kara khanin nula le tlangwalin mangai tak te pani putan po khanin in nei nge insul pel le thaina turchan sakha tam tak kha om thlat ta ni chu lai chu ne boi thlak em chu ni ni chuanin Mizoram ko ran tam tak te hian mani ko ran thurin phatsana ko ran danga baptisma lo changnon te chu ko ran atangin no chua excommunication emo inan sem thina ni tekhinana ke hi LKBK kanita chuan UPC nula kha nupuya lova nei don taila kan ko ran doctrine chuan UPC khan rebaptism kha lova chang taila LKBK ko ran chang khanin sem kha ka tok don ta ni chu no chu kha ka tok don ti na ni chu chung tiang thau chuan UPC lampang po kha an ni mai thaya ni lo thei thau boka ako chung tak tak kan hai don lo ga ti kha a hamda chau kha kan hai don a chan chu ako chung aril zong zong le athin apum pui nun zong zong wa hai chuak tur ka chuan doctrine a chung ril tak tak kha lu chilang ai wang khan voina kan video chuan a him chin nia ka hriat a khan video ran siam kha ka tum ta ti chuanin tuna papuya na mangai ber tonga emai pon na mangai ber tonga social media kan khel tam ber chu emai pa chungchang khani ta ne emai pa hi UPC ko ran upa lo ni ta se emo tir ko emo po kha lo ni ta sela upa ni na tang khan chol tir aniang em ti hi social media site chang chang kan khel ber khani ta ni chu Mizoram mi puite kan ti du zong hi a ho thin ang reng khop ma se a thave ni khang te ka riat zaw na zel khani ta ti chuanin pakhat na chuan kha upa khan kha upa fanu emo fapa emo khanin thurin dang Trinity azoma wanga upa ni na ban dismiss to phichu Mizoram a he chuan ala thleng khat khopin ka hria nge ka hriat lawa lo thleng to zok nge chu ka hrelowa ma se keima hriat china chuan UPC upa fanu emo fapa in emo Trinity dang azom don wanga a ko ran upa ni na dismiss to phichu ala thleng khat devin ka hria ti chuan ma se har sat na neu ero hi chu om ve ni hi chu je pathalo har sat na neu hi chu om ve ni tekhinana na UPC lo om taila ka fanuin ka fapain ka fanuin Trinity dang pasala lo nei ta se lo zom ta sela ta chuan tekhinana kan local church UPC local church khan chairman emo secretary emo treasurer emo kan ni na tang khanin chok min chol tir theine ma se kan upani na ro kha chu abo theilawane kan upani na min ordain na ro kha chu lapa ngai renga ma se khang secretary te chairman te treasurer kan ni na tang khanin chol kha chu min chol tir ve theine kha thilom dan chu ani tamai ta papui ten kar ain mangaya papuya fel em maya lem chan thiama an nu po fel boka ma se an mani panin kar he chuan doctrine he chuan an buain ka ring lo ati buai tu zok te chu Mizoram mi puite hi kan nin ka sia mi nu pa in mangai tak in kara an mani pahnia chuan kan soyang khan doctrine hi chuanin an buai lu tukin ka ring lova ma se lo chei kol du tok tu Mizoram mi pui ka nom thin lai kha lai vel khan kina chuan an nu pa in kara te po hian in mu thiam lo na te po kha om mai thei om lo thei tho boka tin an nu hi hei a mel ken hianin doctrine hena buai lo mel khop maya man lai kan pi le pu ti chon man lai kan pi le pu te chuanin mei chia hian sa khuan nei lo an ti thina ni chu papui nu pui po hianin hei a mel en hianin fai vek maya doctrine a buai lo mel khop maya mei chelu chu mi palu chu Christian ni awangin emai po hen papui ate sa khua kha chu mi azom thei mei mela hian ma se alo buai zo ka chu Mizoram mi pui tlem te hi kan ni thina wang hianin eng po chun ta sel khalam pan chu kan kalsan phot nga soitura tamani papui ta chungchang a hian kan ni china kan soyang khanin papui ta chungchang an soidon chuan a doctrine a pumpui chung a hamda zong wa hai thler veka a ril te a pumpui a chuap a thin nun zong te kha va phor chua vek khanga ya ma se voina tan chuanin
apum pui chung zong zong hai chuak si lovin a hamda chau pot thlerin thilom da na kha kan ron soi kha ani mai ta ti chuanin a top na ta na kan soi du pakhat chu he hi ni ta ne mizo van tlang nu na hian ko ran in thliar na hi in nei do na hianin alang sar ma bi khopin ka sia a chan chu nam sang ni lo sa kho rang si lo ma se Paul denomination sang kan nei awanga in kai hroina sang kan nei wanga ni hemi sukiang tur hianin ecumenical marriage ko ranin kara in remna lampang hoizong hian malaki tha kan tiem ti kha topna ta kan soitiang